January ni som pathum sang ni som ni paruk ania thamasa December ni thuma lai autonomous district council in Thlanpui neya party mala sarkar na siam thei anom lo wangin sarkar na siam tuma malak na azuji chhonuwa member pariat nei MNF le member pasari nei Congress ten United Legislature Party dinin Governor nena sarkar na an siam thei thu January ni kwa zirtop ni khan an thlen thu te content masalama khan kan ngai thatoa ULP hianin an huai tu tan longtlai chan mari bial tu MDC pusi lalsom zuala MNF member an thlang ani kha tuna hian governor ina approve na ha me kania nimin lama MNF district headquarters longtlai chuanin kumsang hi somni parukatan an party office an honga he huna hian pusi lalsom zuala MNF district headquarters a vice president chuanin Congress nen sarkar na an siam dun tura aizol lama an ho tu te an lom hle ni na soya sarkar kalzel dan tura le CM approval chungchanga po theitop an chhuat thu pusi lalsom zuala hian soin Mithen khatin ZPM le BJP an thok duna CM approval hi chuak theidon lo tin thu an thedar mek ni in asoi boka an ho tu te mala na zara approval hi achuak nei don ni in pusila som zola chuan asoi ZPM nen an tho ho chungchanga lungoi lo na an nei lo thu te approval an nei thei miau lo wangin le hun akal rei ema wangin an ho tu ten ZPM nen an tho dun na an ti top ani atia aizol lama an ho tu te thu chu an ni chuan an zom mai ni in asoya kan ho tu ten Congress nen thok ho ro min ti angin ke ni chuan an thu o in kan thok ho ta ani ati